Inġbarna f'dan is-santwarju tal-Om tagħna Marija biex insellmu lill-Alla l-imbierek illi fi żmien ċarrat ismewiet u batilna fostna don minn Trentu. Qed nirreferi għal maħbuba tagħna tiegħi għax li sorelsa akkumpanjatni ħafna fil-ministeru tiegħi saċerdotali episkopali. Ejwa, irrodduha lill-Alla ħbib tiegħi għal dan id-don ta' ħajja reliġjuża. Għas-sorelsa mhux biex nagħmel eloġji imma nista' nippreżentajilkom bħala prototype tal-ħajja reliġjuża. U mhux biss irrodduha lill-Alla bl-interċessjoni ta' Don Bosco li tiegħu sorelsa kienet bint bl-interċessjoni ta' Marija Awżiljatriċi. Imma nixtieq illejla nagħmlu din it-talba anke b'suffraġġju tagħha, imma talba lill-Alla biex ibierek lil din il-Knisja biktar vokazzjonijiet għal ħajja reliġjuża. Nixtieqkom tagħmluha tagħkom din il-karba. Dal-ġranet il-muwada l-isqof tagħna Anton li xtaq ikun magħna imma nqaletlu xi ħaġa. Batilna ittra qed jgħidilna illi forma ta' ħajja reliġjuża fid-djoċesi ħajkollha tagħlaq. Imma kulħadd għandu għajnejh f'wiċċu u l-kull nafu fejn isejra l-ħajja reliġjuża. Aw qrib tiegħi il-provinċjal tas-Salesjani. Anzi intom x'ħażejn. Nisolbu l-bambini bierek anke lil dawn is-storijiet, lil din il-familja biktar vokazzjonijiet ħbib tiegħi. U nagħmluha din it-talba bl-interċessjoni tal-qaddisejn li konna nafuhom u jafuna. Ħuti narfu n-naqasijiet tagħna biex din it-talba tkun toġob il-Alla l-imbierek u nitolbuh jaħfrinna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email. Billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġi l-Anġel bil-Qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo. Ahamus Te. Adoramus Te. Propter maniam gloriam Tua. Filii unigenite, Iisus Christe, peccata mundi, qui sedes ad dexteram Patri, miserere nobis. Nobis Dominus. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox, meta Kristu tammet fi xmara Ġordan, l-Ispirtu Santu niżel fuqu u bleħen setani għarraftna li huwa ibnek il-għażejż. Għamel lejluliet adottivi tiegħek li ħadu t-twelid ġdejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif jogħġob lilek. Ieqaf ma' din oħtna Sor Elsa li fil-ħajja reliġjuża ġeddet il-konsagrazzjoni tagħha lilek, dik il-konsagrazzjoni battiżimali. U bix-xhieda tal-Kunsilli Evanġeliċi li hija ħadnet taċ-xhieda ta' ibnek li bih u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Hekk jgħid il-Mulej: Intom
li bikom laċ, ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew, ixtru u kulu b'xejn, inbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom fuq dak li mhuwiex ħobs u ġiedkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja. Isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mweda lil David. Ara, jien qed xut fost il-ġinus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġinus li ma jafukx jiġru lejk minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu il-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu il-midneb u l-bniedem il-ħażin fehmietu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u iħenna għalih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla is-smawiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma iġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija il-min jiżra u l-ħobs il-min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ittemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Flimkien. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Alla is-salvazzjoni tiegħi jiena nittama u ma jkollix b'nix nibża. Għax għawiti u għanjiti u l-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Flimkien. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Roddu ħajr lil-mulej sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li ismu u għafiloli. Flimkien. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħani int li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-Qaddis ta' Iżrael. Flimkien. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Ħuti, kull min jemmen li Ġesu u l-Messija u imwielet minn Alla, u kull min iħobb lil missier iħobb lil min twilet minnu. Min dan nafu li nħobbu lill-uliet Alla, meta nħobbu lil Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax dni l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal, għax kull min hu imwielet minn Alla jeleb lid-dinja. Din hija r-rebħa fuq id-dinja il-fidi tagħna. Għax min huwa dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu u li ben ta' Alla? Dan huwa dak li ġeb l-ilma u d-demm, Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm u l-Ispirtu u li jixed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu, l-Ispirtu, l-ilma u d-demm, u t-tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. Il-kelma tal-mulej. Ġwanni ra lil Ġesu li saqleħ u qal, araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġwanni il-Battista kien ixandar u jgħid: ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistoqlix nitbaxxa qudiemu u nħoll il-kfieri tal-qork tiegħu. Jiena għammitkom bl-ilma, iżda huwa jammitkom bl-Ispirtu Santu. U ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesu minn Nażaret tal-Galileja u tgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnu fih u witiela bil-ilma ra ismawiet jinfetħu u l-Ispirtu bħal ħamiema niżel fuqu. U mismawiet instama leħen: int ibni l-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. L-ikbar problema li għandna mhix il-Covid, imma li ma nafux biżżejjed lil Alla b'tiegħi. Għax kieku nafu lil Alla, kieku l-ħajja tagħna
hija wisq differenti. Il-Vanġelu li tħabbrilna ippoġġilna lil Ġesu ħireġ mill-ħajja moħbija ta' Nażaret. Ħajjibda il-ħajja pubblika tiegħu. U x'inhi l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu? Jipprova lin-nies ta' żmienu jurihom l-identità ta' Alla l-Missier. Meta Ġesu imur fejn kien jagħmel Ġwanni, jitħallat, jitwaħħad ma' dik il-folla li kienet ġejja minn Ġerusalem biex titlob lill-ammiedej dak ir-rejt ta' purifikazzjoni biex jgħammidhom fil-Ġordan. Min kienu dawk in-nies? Kienu nies mobbija b'ħafna piżijiet tqal tal-ħajja. Nies li ma sabux sodisfazzjon la mill-istituzzjonijiet ċivili u purtroppo lanqas mill-istituzzjonijiet reliġjużi. Ġerusalem huwa ċ-ċentru tal-ħajja ċivili u reliġjuża. U allura imtaqlejn bil-piżijiet tal-ħajja, forsi wkoll b'kuxjenza imtaqla, jiġu għand l-ammiedej għax raw fih xi ħadd li jista' jagħtihom ftit sens. U bibtijaj Ġesu jitħallat, jidħol ma' din il-folla. Anzi, wieħed mill-Evanġelisti jgħidilna joqgħod fl-aħħar ta' din il-folla. B'dan il-ġest Ġesu rid jurina minnu Alla tagħna. Alla li huwa solidali mal-bniedem fil-limitazzjonijiet tiegħu, fid-djufija tiegħu, fil-miskinità tiegħu. Alla ħbib tiegħi qed jgħidilna Ġesu huwa solidali miegħek u miegħi aktar milli jien u int aħna solidali maħna nfusna. Għax xi drabi aħna stess laqqas naħfruha lilna nfusna. Laqqas naċċettaw lilna nfusna fil-limiti u d-djufija tagħna. Diġà hawnhekk għandna parti mill-identità li qed jikxef Ġesu ta' min hu l-Missier. Dan huwa Alla tagħna ħbib tiegħi. Imbagħad hemm dak il-passaġġ fejn jgħid li is-smawiet iċċartu. Kien ilha din l-għajta ta' il-profeta Eżajja pereżempju jagħmilha din it-talba iwa iċċartu smawiet. Is-smawiet huma l-amara ta' Alla. Iwa Alla. Għax dbijiet minna, għax għalaqt il-bib għalina. Għaliex meta aħna nkunu konxi mill-djufija tagħna, mill-miskinità tagħna, mid-dnub tagħna, għandna nirraġunaw dwar Alla kif nirraġunaw ma' xulxejn. Fis-sens minn Alla ħalih, Alla għalaq u ma jrejġ ikollu x'jaqsam magħna il-bnedmejn. Mentri Ġesu qed jgħidilna is-smawiet iċċartu. Mhux infetħu
Għax min jiftaħ jista' jagħlaq. Imma meta ċċarrat ma tarġax tpoġġi flimkien. Iċċartu darba l dejjem. Għalfejn? Biex il-bniedem intu jien nisemew dik l-istqarrija ta' mħabba. Intum uliedi il-maħbubejn li fikom insejb l-għaxqa tiegħi. Dan hu Alla il-Missier ta' Ġesu Kristu. U daqs li kieku ma kienx biżżejjed illi dik il-ġrajja tal-Mammudija ta' Ġesu. Imma jekk tiftakru hemm passaġġ ieħor fejn il-Vanġeli jgħidu jużaw il-kelma tat-tiċrejt meta Kristu kien fuq is-salib. U l-portiera tat-tempju iċċartet. Għalfejn iċċartet? Ħalli aħna bġieħ kemm hemm nindunaw minnu Alla, il-Missier li dwaru jkellemna Ġesu Kristu. Illu tkellum twemmejn f'Alla, dak Alla magħluq fit-tempju, Alla li trid taħraqlu s-sagrifiċċji biex forsi jħenna lejk. Iċċartet dik il-portiera bil-ġdejt. Biex aħna naraw ikonna manifestazzjoni ta' minnu Alla fuq is-salib. It-testament tal-imħabba ta' Ġesu għalina. It-testament tal-Missier li jagħtina lill-ibnu Alla tant ħabb id-dinja biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Ejdu li ftejt kieku aħna nieqfu nikkontemplaw dan il-ġmiel ta' Alla tagħna. Kif nistgħu nibqgħu nagħmlulu ir-reżistenzi. Kif ma noħolqolux post biex jgħammar magħna. Aħna llum qegħdin nagħmlu din l-Ewkaristija fit-tmiem tal-ħbiberija tagħna ma' Sor Elsa. U jien hekk nikkontempla Sor Elsa. L-ewwel nett kif qed fil-bidu, is-sema iċċarrat. U fuq dejn il-gżira, fuq din id-djoċesi, Alla l-imbierek biex jurina l-imħabba tiegħu batilna lil dejn il-ħlejqa. Imma mhux hekk biss. Jien u intom li nafuha nistgħu ngħidu li dak li jedna l-Kristu li Sor Elsa bil-karatteristiċi partikolari tagħha b'dik id-bissima tagħha lilna għenitna nikxfu ftit mill-misteru ta' Alla. Mhux bit-paċpejġ, imma kienet solidali ma' kulħadd, speċjalment ma' dawk li huma fit-trufijiet. Jekk ikunna naqraw nikdbu l-istorja ta' Sor Elsa, naraw qatt ta' mħabba, ta' solidarjetà mal-bniedem. Indal-ġranet qed li xi ħadd għalli kienet tiġi tqarbel lill-ommi. Għalli l-qassisin mhux dejjem ġejtu. Għax min għandu ħaġa u min għandu oħra. Għalli imma dik is-soru għada ġejja lura mill-kimo u ċ-ċempel ħalli twassal l-Ewkaristija. Iva bibtijaj, Sor Elsa bħajjita ħajja reliġjuża lilna kantatilna l-għanja tal-imħabba. U beqet konvinta u tkanta dil-għanja anke fuq is-sodda tal-mart tagħha. Għaliex ridet tenna niskopru
nikbru fl-imħabba tagħna ta' Alla l-imbierek, dan Alla l-missier. Hija ċartet qalba biex tenna induqu dill-imħabba. Ejjew niftakru hekk. U naħseb illi l-ikbar grazzi li nistgħu ngħidula u billi kifet fil-bidu ħbib tiegħi. Nitolbu u forsi wkoll nagħmlu xi ħaġa biex il-ħajja reliġjuża tibqa' warda tfewwaħ fid-djoċesi tagħna. Mhux tant għal dawk li r-reliġjużi jagħmlu magħna u fostna daqskemm għal preżenza strikta tagħhom imma daqstant elokwenti li tkellemna dwar Ġesu, dwar Alla l-Missier. bil-wieqfa li nagħmlu t-talbit tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kull li jidher u dak li ma jidirx, mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin wal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-setta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġnej u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponz Pilatu mitu difnuh fit-tielet jum qamen bil-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għaddi jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem l-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben ma jinweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben. Kliem fom il-profeti fit-Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistaqarba mdija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistanna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. O Alla, ħafna drabi aħna niftakru fil-Magħmudija għaliex dejjem inħossuna taħt l-ilma. U meta nkunu taħt l-ilma ifisser li nħossuna qegħdin nifgaw. Imma aħna nemmnu li inti permezz ta' ibnek Ġesu kapaċi toħroġna mill-ilma biex nieħdu nifs ġdejt li jimlilna l-pulmuni. Din it-talba li nixtiequ nresqulek bit-talbiet li sejrejn infissru. Għall-Knisja il-poplu Alla fi triqtu lejn il-Missier biex Marija tfittex mudell prattiku ta' ħajja u għajnuna f'waqt tal-missjoni tagħha. Nitolbu. Għall-Papa il-Kardinal Mario l-Isqof Anton biex fil-Ministeru tagħhom għax-xandir tal-Vanġelu jerħu ruħhom f'idejn Marija kewkba tal-evanġelizzazzjoni. Nitolbu.
għal-mexxija tan-nazzjonijiet biex fit-twettiq tal-missjoni tagħhom iħarsu lejn Marija li kienet dejjem lesta biex tagħmel ir-rieda tagħha għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Għal-familja Salesjana biex taraf u taħdem fil-Knisja ta' żmienna skont l-ispirtu tal-Bajatitudni nitolbu. Għaż-żgħażagħ speċjalment għal dawk li jgħixu mnikta u ddiżappuntati biex f'Marija jarfu l-omm imlija mħabba għal-ġid wliedha u jintelqu f'idejha għajn ta' tama ta' għaqda u sliem nitolbu. Għalina l-kol għan miġburin biex inħossu fina kull ħin il-preżenza ta' Marija għajnuna tal-insara, ran ta' paċi, ferħu bil sħiħ mar-rieda tal-mulej, nitolbu. Nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Salesjan li bih kienet imżejna Sister Elsa li matul ħajjita għadditilna kemm bil-kliem kif ukoll bl-eżempju jibqa' magħna tul ħajjitna u nkunu aħna li nwassluh lill-oħrajn nitolbu. Mulej, anke f'dan il-mument nixtiequ nirringrazzjawk ta' kemm ġid sar fostna permezz ta' Sister Elsa. Nitalbuk għatija l-mistrieħ ta' dejjem u ibgħat fostna aktar persuni biex ikunu ta' gwida għalina it-tfal u żgħażagħ. Nitolbu. Għamil mulej illi kif din noħtna Sor Elsa għexet il-mammudija tagħha hekk ukoll kull wieħed u waħda minna jirnexxielna ngħixu dak id-don li inti tajtna bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Il-qamu lejda id-doni li aħna qegħdin nofrulek bratt il-ħajr tal-li wrejtna lill-ibnek il-Għażejż. Għamil li din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li jogħġbu jħenna lina u jneħħi id-dnubiet tad-dinja u li jgħix jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Int fissirt b'sinjali tal-għaġeb il-misteru tal-ħasejl ġdejt fix-xmara Ġordan u semmejt leħnek mis-sema biex il-bnedmin kollha jemnu li l-verb tiegħek għammar fostna u bl-Ispirtu Santu li niżel fuqu f'sura li tidher bħal ħamiema kulħadd jaraf li inti ikkonsagrajtu b'żejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek u battu jxandar il-bxara tajba lil foqra. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda inkantaw lil kobor tiegħek. Qaddejs tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċej reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem bid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ftakar fil-qadet tiegħek Elsa, jogħġbok is-sejħala għandek min din id-dinja, għamil kif bil-mamudija meta tfibnek u bħal ibnek, kol fibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja dejjem, flimkien mal-Verx Imqazza u mal-Marija, ma' San Ġusep, mal-Apostli, ma' San Ġwan Bosco, ma' San Domenica Mazzarello u mal-Qaddisin kollha li jgħixu bi-birja tiegħek sabilu tad-dinja għamel magħhom Faruk insabuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Bissierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, jiġi saltnatek, ikolli tritent fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-ġrejb, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Paċi mia Ġorġ. Paċi mia. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Aħna tqarbilna mulej bid-doni qaddisa li joġbuk tatina. Fitxu kuntana nitolbu il-ħniena tiegħek biex nisemmew bil-qalb lill-ibnek l-waħdini. Ħalli nistgħu nissejħu lidek u nkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. U tjeżiż tansara li aħna namlu dmirna lejn din oħtna, sorelsa. Qudiem Alla kulħadd jgħix. Nitolbu ħalek bil-qalb biex il dan il-ġisem dajjef ta' oħtna li aħna sejrin inrodduh lill-art jerġa' iqajmu qawwi u sħiħ fost il-qaddisejn tas-sema u jdaħħal ir-ruħa fil-għena tal-maħturejn tiegħu. Ħajħenna lija f'jum il-ħaq, jifdija mill-jasar tal-mewt, jaħfrilha ħtijjietha kollha. Jerġa' issa titħabbeb mal-missier u jerfaħħa fuq spallejh ir-raj tajjeb ħalli tingħaqad mal-erwieħ qaddisa li qegħdin madwar is-sultan ta' dejjem biex jistħu ilha sehem fil-wirt mal-qaddisejn u tittenna fil-ferħ ta' dejjem. Qaddisejn ta' Alla għenuha Anġil tal-Mulej ejjew il-qowwa ħudu magħkom lir-ruħa. Wasluha quddiem Alla loli. Ħajjilqek Kristu li sejjaħlek għal warajh. ħajqeduk l-anġli fi ħdan Abraham ħudu magħkom lir-ruħa. Wasluha quddiem Alla loli. Għatija mulej il-mistrieħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem jiddi lila. Wasluha quddiem Alla loli. Missier l-aktar ħanin. Nirrekkomandaw lek minn qalbna ir-ruħ ta' uħtna Sorelsa. Aħna għandna tama qawwija li jgħid bħal dawk kollha li jmudu faqda ma' Kristu għad terġa' tqum għal ħajja ma' Kristu fl-aħħar jum. Aħna nroddu lek ħajr għal ġejt kollu li inti sawwart
fuq dejn il-qaddija tiegħek matul ħajjitha bħala sinjal għalina tat-tieba tiegħek u tax-xirka ħimja tal-qaddisejn fi Kristu. Għalhekk Mulej, fil-ħniena infinita tiegħek għati widin għat-talb tagħna. ċarrat ismewiet għal-qaddija tiegħek. Għamil li aħna li għadna hawn infarġu xulxejn bi kliem ta' fidej. Samal kull flimkien niltaqgħu fi Kristu u hekk inkunu dejjem miegħek u ma' din uħtna Sor Elsa. Bi Kristu Sidna. Għatija u Mulej il-mistrieħ ta' dejjem tistrieħ fis-sliem.
nitlobkom toqgħodu ftit bil-qiegħda. Se nisimgħu messaġġ żgħir li bagħtitilna l-familja ta' Sor Elsa mill-Italja. Ciao Elsa, la distanza non ci separa da te. Siamo qui per salutarti e accompagnarti nell'ultimo viaggio terreno. In questo momento affiorano alla mente i ricordi. Ogni tua visita era per te e per tutti noi motivo di condivisione e di festa. La cernita delle ciliegie, con le gustose merende delle zie, la raccolta dei mirtilli, i compleanni con i parenti vicini e lontani. Che bello vederti cantare e giocare a calcetto con i più piccoli. I ritrovi al Baiton Allegria, dove potevi ammirare le tue montagne. Ogni giorno ti recavi alla Santa Messa, senza preoccuparti di dover affrontare la salita del ritorno. Trovavi sempre qualche anima buona che ti riportava a casa e si confidava con te. In autunno ti piaceva raccogliere le castagne, che con le lucaniche e l'acqua santa riempivano la tua valigia, oltre il peso consentito. Ci parlavi tanto del tuo splendido mare, delle meraviglie della tua isola, che abbiamo avuto il piacere di visitare, accolti fraternamente da te e dalle tue consorelle. Sappiamo che anche a Gozo sei riuscita a crearti una grande famiglia, che ti è rimasta accanto anche nella malattia, accompagnandoti amorevolmente, sempre attente ai tuoi bisogni. Siamo grati a voi suore, che ci avete permesso di rimanere vicino ad Elsa, informandoci quotidianamente nonostante la distanza. Un grazie di cuore anche al personale medico-sanitario e a tutte le persone che in qualunque modo ti hanno voluto bene. Quando una persona cara se ne va via, una parte di lei resta nel tuo cuore. Cara Elsa, di te rimarrà il ricordo del tuo sorriso, il tuo sguardo felice di apprezzamento, di tutto quello che la vita ti donava. Resta la tua risata di contentezza, di trovarti fra persone che amavi, sapendo di essere ricambiata. Resta il ricordo dei tuoi occhi che brillavano alla vista delle tue montagne. Possa il nuovo cammino venirti incontro, il vento soffiare lentamente alle tue spalle. Possa il sole brillare sul tuo volto e fino al prossimo nostro incontro Dio ti conservi nei palmi delle sue mani. Ti manderemo un bacio con il vento, sicuri che lo sentirai. Ci mancherai tanto. Continua ad accompagnarci con l'esempio della tua accettazione, generosità ed altruismo. Grazie del tempo che abbiamo condiviso. Con gratitudine, famiglia Gretter. Nixtiequ nagħmlu ringrazzjament speċjali lill-istaff ta' Samok Ward 1 tal-isptar li ħadu tant ħsieb Sister Elsa, b'mod partikolari lil Dr. Rachel Mikallef u lil Dr. Paċ. Istorjiet ixtiequ jirringrazzjaw ukoll lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor taw l-għajnuna tagħhom f'dawn iż-żminijiet diffiċli li għaddew minnhom. Istorjiet jirringrazzjaw ukoll l-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, lir-reverendi saċerdoti li konċelebraw u lilkom ilkoll li joġobkom tiġu taqsmu magħhom dan il-mument ta' dieqa. Jitolbukom biex nirrispettaw ir-regolament tas-sanitarji jekk joġobkom m'għandkomx għalfejn tersqu toffru l-kondoljanzi personalment u ma jirringrazzjawkom minn issa ta' dan il-ġest tagħkom. Nitolbukom tibqgħu tiftakru f'Sister Elsa fit-talb tagħkom. Lil Sister Elsa tagħna,
Fil-kinder wan kont nistennik fil-bieb, dejjem hemm kont tkun, sakemm tgħidli Bernardino ta' fasli wiċċi inkella ma kontx tistrieħ, dejjem kont tittina l-ħelu xi nidħlu u noħorġu u dejjem kont tiftakar biex iżommli tal-lum ħelu dawk l-għajnejn ċari blu qatt ma ninsa u d-daħka ta' kuljum dejjem tferraħni, ver kont tieħu paċenzja dejjem bija u bisħabi sa fl-aħħar qatt ma nista' ninsewa lil Sister Elsa għax hija ħafna l-qalbna u nista' ngħid l-qaddisa dejjem tagħna, il-qalb tagħha dejjem tferħana, il-bambin mort iżżur, nista' ngħid li f'dil poeżija Anthony nżgur minn hemm fuq dejjem tiegħek Bernard. I bring you the greetings from Sister Mara, our provincial, who has entrusted me to express her closeness to you. I do it willingly, and I wish to express my deep emotion of being here to greet you and to thank Sister Elsa, together with you, on behalf of all our province. I now want to recall some biographical notes of Sister Elsa, to praise the Lord for what He has done in her life and through her life. Sister Elsa Greter was born in Pergine, Trento, in the north of Italy, on the 9th of November 1942. She became a daughter of Mary Help of Christians in Casanova, Turin, on the 6th of August 1963. Belonging to the southern province, Our Lady of Good Counsel, Italy. Elsa, the 10th of 13 children, including 9 sisters and 4 brothers, was born in a family characterized by serenity, a spirit of unity, and trusting abandonment in divine providence. From the mountains and the clear sky of her land, the blue color of which Elsa carried in her eyes, the Lord called her to be a daughter of Mary Help of Christians, with a great missionary spirit. Her brother had already become a Salesian priest, and 2 other sisters had also become religious. She took part in parish life at an early age, attending the Catholic Action. She regularly participated in the Eucharistic sacrifice that she learned to appreciate from her mother as an inexpressible gift of God for people. In Elsa's heart, Jesus the Eucharist became her greatest attraction, and the desire to be all for Him grew in her. The hours spent in the pasture with the little flock entrusted to her were transformed into moments of contemplation and deep communion with God, nourished also by the daily rosary, prayed personally and in the evening together with her family. Mother Irina, joyfully observing her little Elsa's religiosity, but fearing that she knew little of the other that the world could offer, suggested that she go to work as a maid with the Salesian sisters in Varese. In the city, Elsa began to attend the oratory of the sisters and was conquered by their affability and joy, values which she breathed even in the occasional talks with her Salesian brother. Thanks to the guidance of a Salesian father, the director and confessor of the family home where Elsa worked, she decided to begin the formative path to consecrate herself to the Lord in the footsteps of Don Bosco and Mother Mazzarello. Her father, an honest man and tireless worker, opposed the choice of his daughter, but Elsa was not discouraged by her father's denial and ran away from home at dawn,
taking only a few personal effects, accompanied by her elder sister, now a missionary of the Servants of Mary in Brazil. She remembered how she resolutely embraced the new kind of life, as she herself writes in her autobiographical notes. I was very attached to my family, to my parents, to the mountains, but I put my hands in those of Our Lady and left, stifling every other voice. She spent the beginning of her religious life in Turin as a student, obtaining the professional qualification for women's activities. Later, she went to the college in Mornese, and in 1968 she was sent to Asri in Gozo, where in 1963 the first Salesian Sisters' House had been set up. Sister Elsa remained in Gozo for 52 years, 43 of which in the community of Victoria, from 1978 to 2021. For 20 years, she was repeatedly appointed superior, vicar, teacher of the kindergarten, catechist, head of the oratory and past pupils, always ready to offer herself to attend to any need of the community. Loved and esteemed by the Gozitan people, as an authentic Salesian missionary, she was gentle, kind, and always available to take care of everyone, especially the little one in the kindergarten, who loved her very much and followed her in everything, and thanks to whom she had learned the Maltese and English languages. There are many past pupils who, now adults, remember not only the famous sweets distributed by Sister Elsa, but also and above all the attention she gave them. Those who have had the joy of knowing her testify how she was capable of enduring any sacrifice in order to help the sisters of the community, and in particular those most in need of care. In 2008, she began the long and painful experience of her illness, where a cancer slowly and completely invaded her, causing her unspeakable pain. Sister Elsa never complained. She continued to pray, to be present at community moments, to carry out small jobs at home with her usual tenacity. She offered everything with love. The words that the new Cardinal, Monsignor Mario Grech, visiting her, had addressed to her, telling her that she was bread that is broken for the Church, gave her the courage and the desire to live the Da mi animas cetera tolle until her last breath. Dear Sister Elsa, thank you for your life, spent entirely for others. Our Lady, whom you loved, invoked and imitated, came to take you on the eve of the Epiphany of the Lord, to show you her glory. Pray the Child Jesus for your loved ones, for your community that loved you so much and accompanied you with delicacy, care, and affection during the period of your illness. We entrust to you the young people of our province and the next general chapter, the Provincial Superior, Sister Mara Tagliaferri.